Laki-laki tiang ring pemilat dan nomorihan nomor untuk itu manggil saya tuh. Ini yang sampun saya je adalah aturan tiang jurusan medang. Om Swastiastu. Saja cerik-cerik memenya di ini makumpul demen sarang sapi nih satwa. Nah yang suka demen melahang jadi negak meme lakar satwa nih ikur mawo ngambul di ngehana kecerita ada penyu aja kedua subuh moklo iya nongos di pasir Arnawani ane wani awakne selam moko madan ikur mawo ane lu kulitne masawa kuning madan nikur mawi sadina-dina aja kedua ngulurin kita nama ganggang muah bulu ane lum-lum tuh sama kita masih soroh beane lena rerot ngajak panas somane ngaleh hama-hamahan nanging ikur mawa teken ikur mawi sebut karena yane napokin parisola beane lena rerot ngajak panak somane ikur mawo lantas ngeraos kene teken somane udah adi kurmawi sebut kena beline iya pokoknya mau berayani rerot ngajak panak somane saya beli mula acur beli nema somang aja andi kandi jani tuara ngidang lapanak nang ukur nikur mawi langkas ya masalah kene beli kurmawa saja buka satuan beli sangat mesra jalan jadi maka duli dini beli nah yang gitu pepinah hadini jalan jani kinkina ya diastun tuh sing uang tetedah apa melane dini yang iragot tuh sing ngidang ngelapanan ngaukat aja kedadu lantas mau jalan ngambul ngaleh pasih bedau mara deket di loloane mempunyai dia hasil ngajak buaya lewani aneh sedang mememang nah cerik-cerik mimi ajak mekerja nawang sing artene mempunyai di alas apa tuh nih apa mempunyai di alas benar saja mempunyai tiala sentuh artinya temu dadine metemu yang ngajak buaya lomani aneh sedang memoman ibu ayo lantasnya patis munyine halus weh penyong ngajak ke dadu lah kaki jama grendotan ngajak rumah sobongi cara anak sedih besar aku kalau sobatang tegalah ngulain awake ibu ayo lantas ya masalah kene subalah cur tiangnya
di tengah pasir. Aku tuara-adane lega. Ento ale mau nanti ngomong. Ibu ayo kapiolasan kenane ninga mungin penyune buka itu. Lantas ya saya. Odoh kormawo. Doh pesanggat ngulurin sedih. Jani awake ngolahin dudul. Ibidan awake masih mampu begitu. Mau kalau saya ngelak keturunan. Ditu lantas awake nunasijo. Renatu ida betara. Ulian paga awake nunasijo. Rao lantas ida betara surya ngijenin penugran. Awake apang suon betalo di tengah yehe. Awake kepengan dikaya apa matalo di pesisi. Ne jami awake supeliu nunguhan sentana. Jami kurmawi ajak dado. Apang paga mas titi ida betara surya. Tidu lantas si kurmawa tekeni kurmawi ngungsi ke parangan tengah pasir. Dur ya nunasi jereng ratu ida betara. Ulian pagah kenane nunasi je rao lantas ida betara surya. Kuduh cening kurmawi. Bengong nira ngatsi kepagohan ceninge ngastiti nira subanawang ketujuan ceninge. Uli makelo cening merasa sedih. Sawire tuara sido numuhang sentana. Nejani nira lakar ngorahin. Seng sido banira nulungin. Yen cening numakalo di tengah pasihe. Nah, ento ada bias di sisi pasihe. Malah pesan tongos ceninge matalo. Yen subo masane matalo bisa ngawak ceninge nyujur biase di pesisi. Gaena ngawake bang tongos matalo. Di subane cening suon matalo. Ingat tang bang enturogen. Apang tu sengado anak nawang. Laut cening meliputan buen ke tengah pasir. Do cening saya. Nira lakar setato nyunare tenemertanen talo ceninge. Gitu pangandikan ida betara surya. Lega pesan kenane ikurmawo kuahne kurmawi. Lantas ia matur. Sinye ratu ida betara. Titian yuk samaya paswecan ratu ida betara. Suat ia matur, ida betara surya geles musna. Gelesan satu, ni kurmawi merasa deweknya lakar metalo. Lantas ia ngeraos teken somane. Beli kurmawa, jani sepemasane tiang lakar metalo. Jalan jadi ke pesisi, buka pangandikan ida betara surya. Itu lantas ikut mawang atau somahne ke pesisi. Nekat di pesisi nyelise biar mikun mawi ngalih tomos aneh belah. Di subane suap ngai bangba ngenggalang iya mikun mawi metalo. Tuh bang itu urugine. Laut aja kedua melipetan kuen ke tengah pasir. Nah gelisan satu. Saking peswecan ida betara surya ngaren talo ne. Dadi lekat jadi pianak ne. Makajang pianak ne ngerepe ngalih reramane. Lega pesan kenane ikur mawo takeni kurmawi nempukin pianak ne pesliap saling kebun. Cerita yang jani pianaknya ne subuh pada keletruna. Terus sebenyandang kekurangan. Ditu ya ikur mawo teken ikur mawi nuturin pianak ne. Indek peswecan ide betara surya. Makajang pianak ne tuara bani
tiga Betara Surya endo ngeranaya kanti jani penyune metalu di pesisi. Nah, cerik-cerik ini ajak bekerja piteket satu alikur mawa ngambul iraga patut pesan nyayangin sekanjang sarwa murid ane ada di sekarang. Apa ngiraga ngidang ningalin keluwehan segara nih pinaga campuan urip sarwa prani. Nah kawang malu nonton meme persatuan nih buwe mani ajak ke persatuan Elena menuju ke tengah segara gumine gawan naik dan menati kirang langkung nunas pengampura popoda ngantuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Penerisa sareng sami sanedahar mustika yang titiang punika taler idadane sareng sami sanewang yang titiang punika diwawa penampilan saking pemilat seni pemulihan nomor unik itu sani mangkin